Embora nagira mu kukopitira haje muramwanje avukana n'umudamu wanje ashaka kuturamutsa ajya kuturamutsa imurikiramwa iranga guhita kazavuga ati mana imvura nini saa moya saa mbili saa tatu tiguherekeze utahe ngoya umuriri ijoro ondara timbega mana yanjye ndamujabe cyane ndamujabe bamusasiye acaraza abantu arayitegereza muntu ibintu bawamubonye bese nahanyama yego none nipfukiki ikirago wari mwamwifukibira ikirago mwaragowe wani nanapfa nta kirago wagompamo wondararanicaye yarayicaye bene data usenga imana igihugu yavuze ngo kumvuga ubutumwa nimusengera aho muri nyene mana yugurura ivyuma iyi ni shitani abona abadayimoni atsindwa mu izina ryawe atsindwa mu izina ryawe tuvuga ubutumwa bwiza dore kandi n'abahanura ntimuze mwigere mwibagira aho imana yagukuye ahantu habi ugiye mu gatonda carata bariko mwaragowe ariko uko ariko kose twari dufise isezerano ryari rihari ndaryama nubwo byari bimeze uko ndaryama niyo nzu twabamo yari y'amategura mugabo yarapfa ariko
umuntu agera gutya nkabona njyanye ahantu heza, nkabona impande yanjye nkabona urafyonza amatara. Ibi bintu ni biki? Byarageze aho n'ikindi gihe ndagura akabetiri ndadambikanye twa tuntu tw'udutara mu nzu, harabona ati bya bindi nabona ni ariko bakomeza nerekwa, bakomeza mbona vyona amatara original ni mu gisagara kahari. Ibi ni ndakomeza nubaha Imana, ndakora ibikorwa by'Imana, ndihana neza n'umudamu wanjye n'abana banjye turihana neza. hari faranga fisi n'ubwo itatu, hari n'amahera mbuzi yanyiye ayibona ntashobora mugabo unusi ry'amahera. Byaragezeho rero agiye twagiye tubisubiramo n'umudamu wacu, turi mu nzu tunezerewe dushima Imana, turyamye ku matera nziza, aturibuka cyagihe narari twajyaba ku kiraro tukivugikira ati ntibabyibuka tukabisubiramo, tuhaguruke tugende kuguha ubutumwa, tuhaguruke tugende gukora ibikorwa by'Imana. Bene data mubona muri ngaha mwebwe, nabone ngaha amamodoka yatonze ngaha. Aha novuga ati mbo mwebwe n'abagabo mwe turaba abantu bafise imodoka shino hejuru, abantu bafise imodoka shino hejuru, abantu muri ngaha mwanehereje mufise imodoka shino hejuru. Namubitirinde n'amazina ya Yesu murakoze muri mwebwe. Nambire akabona abantu batanu bavuga ati twaragaye n'umudamu w'iwanjye dufise imodoka. Abaragaye n'abadamu bafise imodoka ni bamwe. Ndabona muri iki gisagara cyari Ngozi, mbega wewe uri kuzoza kuba muri iki gisagara cy'Ingozi. Imana yo yari ibizi, yari yarabiguteguriye, irabigutegurira. Wabonye bishika, ntuza wigera wibagira ngo wibagire igikorwa cy'Imana, wibagire gutanga icya cumi, wibagire Imana yagukuye hariya muri Egiputa mu nzu y'umuco. Mubabwire ngo nibabone byose bigenze neza, ntazagire umuntu n'umwe yibagire yuko ari Imana yabakuye hariya mu buca bwa Farawo, ikabakuza ububasha bwayo n'ubushobozi, ikabazana muri iki gihugu cyiza, ikabakura mu buca, ikabashyira mu gihugu cyiza. Muze mwame mukinezererwa, muze mwame mukora ibikorwa by'Imana, mushima Imana, mutazira Imana. N'aya majambo ko kwibukanyamo bene data, ntimuze muvuge ngo n'ubutore bwacu cyangwa n'ubwenge bwacu, oya, ngo byaduhaye kuronka ubutunzi, wariko muze mwishimira Imana, Imana yacu yo mw'ijuru. Tugomba turangirize hajya akijya cete
ikete ca mbere igice gatanu murongo wa mirongo ibiri. Abakora ibyaha ubahanire imbere y'amaso mu maso ya bose kugira ngo abandi nabo bagire gutega yera. Nimufashe ahantu nawe kugira ngo kugirango uhanure abaturage ni igice cya gatandatu ku murongo wa 10. Igice cya gatandatu ku murongo wa 10. Mwahabo wihanitse abatunzi bo muri iki gihe bone kugira gute cyane kwishimira ubutunzi butarumva kugira gute ariko bishimire Imana ikuha ibintu bingana gute byose bisesekaye ngo tubinezerererwe kandi bakore igikorwa cyiza babe abatunzi mu bikorwa byiza babe abanyabuntu bakunda gutanga bacakire bibikire ubutunzi buzoba itangiro ry'ibyiza mu gihe kizoza kugira ngo bacakire ubugingo bumeze nahagere tuhereze n'ayo majambo y'Imana ntuze wigere wibaye mwebwe rero ngaha nk'abantu b'Imana bafite imigambi myiza, Imana yarabateguriye ibyiza, Imana yarabagize neza n'ubu ikomeza ibagira neza, Imana yarabateguriye ibyiza byose byo mu gihugu kandi niko Yesu yavugisha kandi muri mwumvira muzojya ibyiza byawe yarabateguriye ibyiza birahari imbere yanyu ni heza, imigisha ni myinshi, amazu mugire ku rugero rw'amayetaje, amamodoka meza ariko nagomba niba wabona ibyo bintu biriko biraza urapfa kwasera ubikomeye